Dobrodošli u Sreću. Hvala. Pomaže Bog ljudi. Bog vam pomogao. Srećan praznik. Crkveni, državni, nacionalni. Aksoviću. Stigo nam predsjednik, ajde. Pomaže Bog omladino. Delegacija Srpskog pokreta Dveri danas je ovde na Orašcu u Marićevića Jaruzi da obeleži Dan državnosti i da postavi možda najvažnije pitanje da li je Srbija danas država. Imamo li uopšte našu državu i koliko se pitamo u sopstvenoj državi? Šta je sa onim starim srpskim ustaničkim, buntovničkim duhom protiv dahije? Zašto danas ćutimo stranačkim i partijskim dahijama? Zašto trpimo bankarske dahije? Zašto dozvoljavamo da nam čerupaju, otimaju, pljačkaju i uništavaju zemlju, našu privredu, poljoprivredu, naše banke, naše selo, naše teritorije i naše granice? Danas iz Marićevića Jaruge sa Orašca se zapravo najbolje vidi i koliko smo propali, ali i koliko ima nade da se vratimo tom buntovnom i ustaničkom duhu koji zapravo jedini može da nas oslobodi od svih onih koji danas rade na štetu našeg naroda i otadžbine. Zato sam danas ovde i kao predsjednički kandidat Srpskog pokreta Dveri da se svi zajedno nadahnemo ovim ustaničkim i slobodarskim idejama, da se setimo zapravo značaja državnosti Srbije i da se vratimo srpskoj državi, kao matici svih Srba u okruženju i rasejanju, kao nacionalnoj državi, kao državi koja brine o svom duhovnom i nacionalnom identitetu, o svojoj istoriji, kulturi, veri, tradiciji i običajima, o svojim velikanima, koja se ne stidi svoje prošlosti i svoje kulture. Danas je Marićevića Jaruga, danas je Orašac, najbolji podsjetnik da smo bili i da jesmo jedan veliki narod i da to možemo ponovo biti, ali da se moramo osloboditi svih onih derikoža, pljačkaša i drugih koji zapravo od ove Srbije danas čine jednu kolonijalnu državu. Vreme je za tu vrstu ustanka i tu vrstu oslobođenja i siguran sam da to vreme dolazi sa predsjedničkim izborima 2017. godine.